Muraho muri filime duhura nabyo banyita market ya turabasaba kujya kuri YouTube mugakora subscribe kuri Parfait Pro, like, share na comment. Murakoze. Muraho muri filime duhura nabyo yitwa Ketia, turabasaba comment, share na like kuri YouTube channel yacu yitwa Parfait Pro. Murakoze. Yola nitwa MC Meto nyina muri duhura nabyo film. Turabasaba inkunga ikomeye cyane ko mwajya kuri YouTube channel ubundi mugasearchinga Parfait Pro, ubundi mugakora subscribe, share and comment. Peace. Muraho, this is duhura nabyo film. Ndabasaba inkunga ikomeye cyane, searchinga channel yacu yo kuri YouTube Parfait Pro, mukore like, share and subscribe, ubundi turya show. Yeah, this is Mula. Duhura nabyo film. Jya kuri YouTube yacu yitwa Parfait Pro, ukore subscribe, ukande share, like, usige na comment. Yola, this is Duhura nabyo film. Kora subscribe kuri channel Parfait Pro, like, share and comment. Yeah, murakoze cyane. This is Duhura nabyo film. Turabasaba gukora like, share and subscribe kuri YouTube channel yacu Parfait Pro. Murakoze cyane. We bagarutse sha ni Kevin muri duhura nabyo filime ya kuri YouTube channel yacu yitwa Parfait Pro. Kora subscribe, like, share, tibagenda na comment. Yola, this is Duhura nabyo film. Turabasaba gukora subscribe, like, share and comment kuri YouTube channel yacu ya Parfait Pro. Murakoze. Iyi ni duhura nabyo film. Tukaba tubasaba kugira ngo mudushigikire mushya kuri channel yitwa Parfait Pro, mukora subscribe, comment, share and like. Ibyo bintu kandi mukabishishikariza n'abandi. Thank you, peace.